Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa-unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa bareng kunak no makaibati met iti adal nang runa kadagiti pada ti asawak anaimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagko nakat umdas meten ti ornong tangag patakdar iti bukod ta balay bakay. Jak lang ang amo alakay. Ang mabalin mat siguro nga agpayso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatakder ta no bilang. Wan matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin kat ti makikabkab balay. Unay kalakit din ay alan. Okay lang ang matkadana ng kantatang. Nga uray dito'y tapay lang ang balay nga agnaad. Okay laeng kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Diyak kayat ti makikabkab balay laeng, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain met kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi meten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Sana bali tamabiitan day ta amalpas. Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami lang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Ay, jak man amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso, no lumasin kayo, anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo. Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijebalay. Ay saan? Ang mga no madadaol. Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da. Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta, adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagakin ni tatang. Ang mga no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Soron kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agkanat alumasin jay manugang tabakait. Anya nga'y kumati makagapula kay. Emote. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Wen tadi na kayat ti agpabulod. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Napahanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabulodan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod.
Salpag na niya lalaki. Ay kagumatang ka mo ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Iso nga ron ay kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbulutak. Aday ta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan Asawa nga ron siya anak ta. Di kasla anak ta matain. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok lakuma nga imot na niya nga alan. Yak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta. Densyaw, Ha, di pa'y lagbalin nga uwak na niya nga alan. ay unay kan densyaw. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno mate, masuro na ka talaga. Nagpintas metten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas metten. Kasla kayat ko met ti mangala. Ay, mabalin nga ta timang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay Ay, sana mabalin nanang. lakay. Kalalak pa ilaang. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laeng met barok. Diyay laeng met saringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di kumatang kayo mat. Alan, saan kumamo? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laeng met ti daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktakla ang dayta misa-misa. Isuntong matla nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod ama pantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo't ti aramida. Kundi dumog, ken kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton nakaruwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, isuda Sabali dalakay, sabali tamat. Oh, masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alan, Apay, masapul aya amapan kapay laeng ija simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. malang, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Diyak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay intun bigat. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugar yo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intay umat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki itikas na adamot isang putta. Ay saanan? Agpasken da nga rod. Di ado ti makan ni Jay. Ngam sa bali latamot adamot isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang peta. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta iyay palengke. Bakit? Oops. Apay dagiti lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen, kita nga rod, numabalin pa'y amausar. An-an mo ngay dagita, kat adamot dagiti baro akagawaam. Iyawid tanto, into na agawid tamanan ija balay. Imbagla nga usaran da ija balay. No pamilyak dag kasapulan.
Imot na. Ngum no pamilya na. Saan mo? Una yung ti asawa. At dan samot agpaiso imot na. Ay, bakit? Kita man dito eh. Kita man numabalin pa'y amausar. Sayang, met. Ay, ikwa. Nan kita agman. Kaslamayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Taiyawid tanto, ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya. Naibusan ti mausar ije kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityanda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda ah. Kat, sako na masikat ti makitsanda. Katinton malpas ah. Anya? Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan katikwarta. Ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina amin ang amagatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudan ti makaamo amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang makit. Ne, apay. An-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso ang masapul ko tiwasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man ang nagbaybayag ijay? Wen, unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka matlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napanidya bangkag. Apay ka, day. Buludak kumatiwasay yun, nanang. Ingka kitaan ni bodega, anak ko. Ang mga nadala ang ijay. Ay nati magbagam amapan nakita ni Jay Bodega Sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ang tatang? Ay, kasya nakatijos anak ko. Apay gagda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Un tatang, isublik mo't ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ko. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat na nagbalsig iti kayaw. Ipagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang. Ala, gawit kan. Tawan ti may pabulod ko awasay. Iba kami dyan na imot nga asawam. Tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas jay timba kami dyan anak ta. Wala. Tapno agnakam na dyan nga alan. Iti siyak ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadataw. Ha! Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Kaput di na ka pinabuludan ide, di mo matan pabuludan kasta ka day. Una, tapno rik na ba tinarik na kita eh. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. Adan tulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, pimay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Ang awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasanaw ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takas talang tinarabit ko. Saan ko alinaksid amanugang? Hay, surun ka. Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni,
Anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ah? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Apay mat anak ko nam tikas talakay. Hun ah. Tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mat mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamat anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbulodag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kan ti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang ken nanang Manong Alan. Kasta ka dilani. Dandani matkit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapoy dya bangkag. Urayam labit idan Manong. Sige nga ro ipag. Anya ko mga minayat ibagam ken ni tatang Manong. Ay ko. At dalaan ko mabuludag. Ipaglani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay Manong. Nangag ko ngamin ti panagsarsarita day di na minsan ken ni nanang. Rik na kanumat ti rik na ti saan ama pabuludan Manong Alan. Anya? Isu ano siyak ti sika? Nasaysaya at langan no agkid daw ka iti pamakawan ken ni tatang. No apay met ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay kuha ngamin ipag. Amok met ket anasaya at kaatao Manong Alan. Lani. Kastamet laang ni tatang. No nasaya at kakenkwana, ad-adda nasaya at metken ka. Angam no saan ka nasaya at kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na Manong. Ken maysa, ni Manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Kasta ya. Day tatipod no Manong. Isu asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ken ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na Manong? Uray ko mama no saan kayo agkatugangan. Kapulaang ta saan nyo apinabuludan ti maysa ken maysa. Haginura kayon. Madingamin ti agim imot Manong Alan. May maysa tayo a pamilya. Taasawam ket nga rudan ni manang ko. Isu arumbeng na laeng nga rod, ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan no nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilya. Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawan nakbakit. Ikarik. Saanan ang maulit dagiti nararamit ko iti kalabas. Maragsa ka nak, gaputan na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko na, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Uwan bakit? Ikarigatak asangwan ni tatang. Kan nanang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diakon kaya ti mapaidaman. Iso sa anak meten nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagaak dagiti jakkayat nga ugali na. Ket kaasi na naawatan nakmet. Ita nagbalbaliwan ti asawak. Agpinpin na bulod dametten ken ni tatang iti usarda. Nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damatken ka. Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaidam wenno naimot,
taamangan no si kanto ti agkasapulan, kat paidaman wino imutan da kantumet kat agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris matlaang ti asawam kat nagbaliwan. Sapay kumata agnanayon ti panagbaliw na kat dinan sublianan pa'y ti kinaimot na. Alakastan pagayam Freda, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Jackie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga linged na kumalatan itinagan a Jackie. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko apatsek a makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngag. No iti pagadalan makunak anasirib wenno nalaingak. Ngamin manipud elementary, high school kan agingga iti kolehyo ket siak ti kanayon nga agtapuan iti klase mi. No may papanmet kan ayat awan pay pulos sineryosok. Puro laang fling-fling. Iti kinaad-ado tinagbalin a nobyok, tipay laang mat classmate ko idi iti high school ti binmayag a nakirelasyonak. Nataer ni Rodel, malaksid iti dayta, nagagat ka nasingpet pay. Dagita tinagustuak ken kuana, iso nga inaklon ko. Iso na laang talaking probinsya. Iso a probinsyanong probinsyano. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti may 3 atukad ti kolehyo. 5 atawan mimat idin nga agayan ayat ken ni Rodel. Kastoy man dagiti pasama. Daktil kaya man dagiti tarakan mo ababoy, Rodel? Ha? Jackie, ada ka mat. Kaano kasi mangpat? Kasangsangpit ko lang. Nagpalasak labiit, sakto may dito eh. Kailiw na siguro niya. Isuan nagdiretso ka dito eh. Ah? Amang ano si Kati mailiw kanya? Ni, naglaing kan, babe. Apay nga mo. Siyempre syakpay di ko nam. Kabisado kan, babe. Inuray nakla ko man dita balay Ado tilamok dito eh. Okay lang. Kaya't kumatakitaan dagiti tarakan mo. Babasit da pay dagito eh. Di na udya nagawid ka. Ita, dadakkel nan. Ay katuna. Nagrawod damot ngamin amangan. Di dumakkel damot adagos. Sa bagay. Ala, kumuna kan dita balay. Urayan na ko ni Jay. Wali sa klabit dagiti rugit ti baboy. O sige yaron, babe. Tani, nagadungag pa iso ti lamok. Agmerienda ka pa'y abalasan ka. Pangururayam kini Rodel. Nagpakan gamin ka dagiti baboy na kay. Wan angkal, madamdaman ton. Urayak ni Rodel, tagidan kaminton ngag merienda. Sige. Sikati makaam mo, Jackie. Ala,
Panawan ka pa'y nga raw dito. Mapanak man biti jay balay da pare nardeng. Anya ti aramidan niyo ijay, Uncle? Mapanak ko man kita ang tiimpapanday ko abuneng. Bareng nalpasag. Ay, wala nga rod, Uncle. Sa nabalay, ta sigurado amal malpasan ni Rodel. Danunan na kantaw dito'y dayjay. Wala, Uncle. Mala, ipapabalay mo latanwag. Wala, Uncle. Awan rin mga pagdanagan niyo. Okay, aklaan. Sige nga raw. Panawan ka dito. Sige, Uncle. Kaano ngay mananti pa nagsublim ije bagyo, babe? Agsubliak matlaang inton bigat, babe. Nagbiitan. Diyak pa lang na ipapas ti iliw ko. Ngam panawan nakmanan. Ah? Ay, kat ipapas mo nga minan ita, Amo mat, ajak mabalin ti basta agabsent iti klasek. Diyak kayat nga da mamiss ko kadag iti lessons mi. Okay. Maawatan ka matkit di, babe. Ano apay mat ngamin? Nga ijay pa'y tinapili mapagadalan. Katado mo ti pagadalan dito'y ayan tayo. Ada ita ka manan, babe. Di mat napagsaritaan tanda ito'y abanag. Ala, wenen. Nangabakan, babe. Basta, di nakisuksukat ijay. Ay, sus. No talaga kayat ka nga isukat. Di inaramid ko kuman, idi pailaan. Day tamot lang ti kunak, babe. Loko. Pagandar manan ako nakti kinapilosopo mo, Rodel. Ha? Katugali na, ha? Wala, umaykan. Tas umrak ta di ta balay. Intaman man kita iti mabalin ta meriendaan. Kabayatan ti panagis istoryata. Medyo agkiraos nga minan ti tiyan ko kat. Okay. Alam, dagito'y anatang kan prutas. Tasan nga isupay agad gatangam ijay syudad, anak. Wen man tatang, tani, nanginangag pa iso ti magatang ija palengke. Ay talaga nangina Nga main ang angkatan damat. Wen nga rod tatang. Ay, at ngay nga oras ti rubuat maunton bigat. Masapa ak tatang. Agawid ak pa nga min ija dagus ko, sakto sumurag ija pagadalan. Kastoy na paila nga rudag ito Intun agsapalangan nga ikargak iti plastik. Tapno saan nga aglingat. Wen tatang. Ay, tulod na ka ni Rodel. Wano, sakton ti mangitulod kan ka ijay crossing. Ni Rodel ton tatang. Sige, tamasapa kami tong aron kanina nang mo mapan ijay talon. Oy, best. Nakitam ka din ti kabarbaro a security guard iti entrance ti pagadalan tayo? Saan pa'y mat best? Apay, ada ka di manen barbaro a security guard iti entrance? Ada, best. Narishuffle dan sa ngamin iti kalman. O, di mayat. Iti kasta, ada manen baro a pakigayaman ta. Uy, may na. Nagwapo si ka. Sigurado ang magustom day jay, best. Anya? Sika talaga, Wilma. Igaraw mo man ang tiki na maldita makunak. Ay na, pwera angaw, best. Amok akakas jay ti type mo, anya. Pagkunaamat, best. Ay, basta. Gwapo day jay agad. Uray mapan mo kitaan, best. Anya? Mala, kitaan tanto intun rumwarta dito'y pagadalan, best. Ay, anyamutan. Itayak pa lang ang nakaidda, ngam talaga atsak maalat iturog ko. Saan amaikat iti panunot ko dayjay a security guard? Pudno ti ko na ni Wilma agwapo. Napintas ti pamagina. Sakit napudaw anadangkaw. Chinito ngamin. Iso talaga agwapo. Ay, naglukon. Apay ngay ajak matan malipatan tilangana. Ay, nyamutan. Ti
tinasayat. Bumangon akmankit di. Tamapanak uminom iti gatas. Barang makaturog akmatan. Hi, Jackie. Good morning. Hello, sir. Good morning to. Si Kamet. Joey ko na malatan. Ha? Nakababain mata. No awagan kalatan itinagan mo. Sir, kung naklatamat tan ano at data dito'y pagadalan. Okay. Ang na duduata. Uray Joey ko na malatan kanya. Wen? Okay. Kahit, kasano? Okay ka kadiiti ko na. Amapantag dinner inton malpasti klasem. Okay lang, Mat. Okay nga, Rod. I-chat nak to apaman na malpasti klasem. Tadagasan kanto. Wen? Malpas nga minti jutik inton alas 3. Okay. Oy, best. Apay, best. Amom ka di agumurgura aken ka. Ha? Ne, taapay, Mat, best. Kasano? Di nakmatan ikuy-kuyog no kasdi nga agsarak kayo kini-kinito. Dakda kayo matlatan ti rumrumwar. Ha? Sika talaga, best. Kunaklakit din no, anya ti kunam agumurguraam. Joke! Angam ne, kitaan nyo ang mga numaamuan ti school admin tayo. Kat agpada kayo amadaksan kini-kinito. Hay, wan nga rod, best. Iso medyo likliklikan mi ti agsarita iti unag ti school campus. Amangan nga minada makadlaw kada kami kat ipulong da. Una, iso ang masapul a doble ti panagan na best. Angam, aguray ka. Kasanon ni Rodel no inaklon mo matgaya man ni Joey. Ha? Ay, kwa? Bayam day jay. Sana bale tada ijay probinsya. Di nan tulakit di maamuhan nga da sa bali anak irelasyonak. Basta di mo ibagbaga best. Ay, kaloka ka, best. Angam, ay, asino mat ngamin nga iti saan ama in love iti dayjay at chinito. Ay, di pa'y lang amin siyak mo tinaram ti loko. Anya? Wan, babe. Kasangsangpat ko lang dito'y dagos ko. Sika nga'y, anya ti raramidam? Awan, babe. Nakaindakon. Aduti naramid ko itay. So, medyo napanugag. Ay, nuadda ka kuma dito Tamasahin nak. Ay na, nagmayat kat kuman. Wan ko nga maawanak mat ngamin dita, babe. Kaano man na ti panagawid mo? Jack pa'y amo, babe. Dandani nga min ti finals mi. Iso ama sapol nga review ak. Kasta ka di? Wan, babe. Iso pasensya ka pa'y lang. Ano, Jack makaawid, wan? Okay. Barang mawaya anak into next week. Tauray siya kung ti umay dita dagos mo. Ha? Ay, kwa? Saanan, babe? Orayam latan ti panagawid ko. Amumat, ajak kayat ti masingan no agree-review ak. Okay. Urayak lat nga rudan ti panagawid mo, babe. O sige ha. Baliwan tanto manan nga ruti agsarita, babe. Ay na. Makaturturog ang ngaminan. Sige, babe. I love you, babe. Good night. I love you too, babe. Good night. Nakapimpintas ka talaga, Jackie. Aday ta ka man ng Joey. Bulaan nak manan ako nak. Saan man? Pudnot ibagbagak. Nakapimpintas ka. Makaay-ayo akit kita ang tirupam. Ay sus. Agayan ayat talang arudan nga makastapay lang ti bagbagam. Una, tapno kaslagar araw maklatakan ka, Jackie, my love. Anya? Among ka di. Dayta tinakainlabak kan ka. Nakalala ilo ka unay kanyak. Malaksid iti dayta. Nakasingsing pat ka pa'y. Ay, syempre
Si kaman matimadaan iti kaayan ayat anak kapimpintas. No di ka agbalin anasing pant kanalailo. Ay na, hindi mo unay ti mangidayaw kanyak. Tama nga numamati ak, Joey. Mamati ka ngamin tapno maisalakan ka. Anya? Ay ayatan ka unay-unay, Jackie. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Agyaman ak, Joey. Ay ayatan ka mat unay-unay. Imawag ka din ni Jackie, bakit? Saan pa'y matlakay? Apay ka de. Nabayagan dyan na udi ang nagawidan na. Hapay, saan nga taya mailiw ka data? Orayan taa nga umawag lakay. Abagan numakumikom ijay pagadalan da. Iso adi na pa'y masangot ti agawid. Un matkit di Ay gayam, nasabat kumot ni Rudel ijay tsindaan itay. Ay kay, kumusta nga'y matan ni Rodel? Nabayag matadyak nakitkita Makumikom kadagiti negosyo na. Ay, bagpay dayjay nga umeng tananakaw. Sanakas kadangiti daduma dita. Aday talaang mangnamnama kadangiti dadakkel dati aramidan da. Naku namon lakay. Talagaan anakam ni Rodel. Agasam tadala nga rodan pigerina. At dapay water refilling station na. Un nga raw. Di pa nga'y pagtagilakwan da iti tinapay. Ay gayam. At dapay ti bakery da nga agpaiso. Ay bilibak mo't iti dayjay nga uping. Talaga a business minded. Ay na, nagsaya at katkuman. No isunto ti pakiasawaan jay anak da bakit? Ay katno talaga nga isuda ti itad ti apo nga agkagasat. Ay kat talaga nga isudan taw ti agasawa, lakay. Madanagan ak, bes. Iti anya, bes. Masikugak samad tan. Anya? Jakmat nga minan nagbinulan. Ay sus, kaano pa'y, bes? Dua bulanan, best. Tiamok kat na delay aklaang. Ngam, jak manan nagbinulan ita. Ay sus, tinasaya at gumatang ka iti pregnancy test. Wano saan, mapan ka laangan agpa-check up. Itikas na, maamam nupod no amasikog ka. Ay, mariribo ka nak, best. Jakon amo ti aramidag. Naibagam ka din kini Joey? Saan pa'y? Kuna nang agsarak kami inton malam. Isuntun ti panangibagak kan kuana. Okay, i-relax mo lang ti panunot mo, best. Awagan naktulat na no kasapulam ti tulong ko. Anya? Masikog ka kunam, Jackie? Wan, Joey. Kat parikot ko itanoan niya ti aramidag. Kunak man datum tumaram nga agas, tapno saan kang agsikog? Isumat ti amok. Ang amjak amo no apay ajak matan nagbinulan. Sigurado ka kadi masikog ka? Amangan mat no na-delay ka lang. Nagpadoktora kon. Kat confirmed. Talaga ang masikugak. 2 bulan ng inawag. Kasano da ito yun, Joey? Anya ti aramidan ta. Pasensya kan. Ngam saan ka amabalin nga ikalaysa? Ngamin, addan pasawak. Anya? Day tatipod no, Jackie. Ang di ka agdanag. Jak mat pagtalikodan ti sikog mo. Nagayatan ta adwa. Ipas ngay mo nga rod ti ubing. Taon mat basol na. Ikarik asaan kayo abay-bayan iti agbalin to nga anak ta, Jackie. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Okay, akla ang Nanang. Da kayo ngay. Nasaya at kami mo't kinitatang mo, anak ko. Ang addanasken ama amuam. Ha? Anya day ta, Nanang? Ay kwa, nasaysaya at sano agawit kapaylarang anak ko. May papan nga miniti anya day taya, Nanang. Basta agawit kapaylarang anak ko.
Nagrigat ngamin no iti awag ti pangibagaak. Nasaysaya at iti personal. O sige, kita ti schedule ko nanang. Bareng nawayaak inton bigat tagawinak. Oh, apay akas ta tilangam, Rodel. Nakasirseryoso ka mat. Apay, anya ngamin ayat ko na mapagsaritaan ta. Jackie, Apay ngamin aya. Ada ka di parikot? itapay lang. Agkidawa kun iti pamakawan kan ka, Jackie. Ne, apay. Iti anya aga po nga agkidkid daw ka iti pamakawan kanya, Rodel. Sorry, Jackie. Nasakit unay kanyak daytoy. Masapul awas-wasan tanti relasyon ta. Anya, Nagbunga ngamin tinaminsan apan nakailawan mi kan ni Melissa. Isu masapul nga ikalaysak. anya. Sorry, Jackie. Ay-ayatan ka. Ngamnas kan nga ikalaysak ni Melissa. Gaputa masikugan. Diyos ko. Jakmat ni namnama akas to iti pagtungpalan ti amin. Sabay ko mata mapakawan nak. Sorry. No nagpailuyo sa kitiriknak. Nalapit. Aga po iti iliw ko kan ka. Isu na aramid ko ti kastoy. Isu sorry. Sorry talaga, Jackie. Sana pudno da ito eh. Nasakit man ti kastoy ang nagtungpalan ti amin, ngamin karigatak ngay naklon. Nagkalaysa nga rod da Rodel ka ni Melissa. Sininaak matan ni Joey. Ngamkit di, mangmang tadlat tamat iti sustento ti anak mi. Intuloy ko tinagadal kat kaasi ti Diyos nagturpusak met iti korsok. Ita, talon ti tawan ti anak ko. Ket agtrab-trabaho akmet iti maysa nga ospital dito'y La Union. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Jackie. Ken ka pagayam, Jackie. No kanu agayat ka, siguradom iti bagim at talaga nga isulaang ti ay ayatem ket saan kan nga agayat pay iti sabali. Kasmatlaang iti pagsasao ako nanaket. Di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Iti kanito ngamin anang loko ka, saan laang nga isuda ti luklukwem, no di kat agraman ti mismo abagim. Alakastan pagayam, Jackie, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga ngem sapay la kumata agserbi nga adal daytoy kadag iti makangngeg.
Uray saan anasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Gusto dayta na panagsang-sangit yung mami. Limlimtigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awanan. Saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama yung Ronnie, anak ko? Mami, Bye-bye, anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang runak at maudin nga aldaw itatipan na kalamay ti Ama iyo. maawatak tirik na yung mami. Ang madandanagan nakmet iti kasasaad yung. Manipon na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa husto at urog yung. Awan rumbo nga pagtanaga manak ko. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami, Nagsakit lang amin a panunutan ti kalat nga ipupusay ti amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, napasamakan ko, anak. un nga ron. Ano man niya nga eh. Talaga akas tatibiyag, mami. At daw mo una. At damot maud-udi. Talaga siguro nga galangan di tatibiyag ngayon pabulod ti Diyos ka ni daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan, tawan matan ti amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa unay ti panagadalyo nga agkapsan. Bayan nyo. Tagsapol akiti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta. Matulungan kayo umot. Raisa! Raisa! Apay ka di, mami. Ayabam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan! Umayan! Mala, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wen, mami. Anya nga itinluto masidenta yung mami. Ay kat anusan tayo manen atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong nga dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Jay kumamot karnia. Tapno maganas kumot timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamot nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto da itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko inton bigat. Gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan. Aldawan. Anyat oras na ya, mami. Agalasing kun iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapa ak arumwar tapno masapa akmat amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa iman. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama pa nag-eskwela. Wan. Sige tama panakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday lamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag-eskwela, wan? Wan. Riingom tumatan di adem. Wan. Wan ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan.
Sa dino nga taman ay tinagpistuan ni mami dito yung palengke. Jakmat makita dito eh. Ha? Abangan mo ijay abanda ti ayan na. Ha? Mapana ki jay? Ha? Ni? Naglukon da jay alalaki. Gaputa bisi ti aglak-lako iti grocery. Inagawaan naman tinangalay ti tinapay. Kat inpisok na itigam na nga ikuwang. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Na? Timarayan ti lukaw. Rolly, anak! Adaak dito eh! Rolly! Ah, ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundi ta, mami. Agawa ang tatulungan nak dito eh! Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutan na si putan tinagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko niti ayan ni mami. Iti kasta. Makaawid kami matan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutam? Apay adi ka matagtagar eh. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan Manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapo. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tamakadanon ta adago si jay balay. Masapak amapan ijay palingke. Apay amasapa ka kat maladla daw mo't nga awid ni mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton nga ramiden ta assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni mami. Sa dino ti papa na Manong. Basta. Ala, agawa am timag na ding. Anya nga'y talutlot mo, Rolly. Tinula, mami. Ha? Tinola ko na. Wan nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga ron, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre Na, nangalaam nga'y iti karni anak ko. Ha? Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanag. Tawan ma di nga inaramid ko, mami. Siguradom lang. Wan ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya kung ti mangidasar iti pangrabyan tayo. Ne, anya nga'y dagita insangpat mo Manong. Ay, kita, lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Ne, dilatam at Manong. At dapay gatas, kape, kan tinapay. Wan, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay amapantag eskwela. Nangalaam nga'y kadagitoy Manong. Secret. Hala ka, tinakaw mon samot dagita Manong. Ha? Tinakaw sa wamat. Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino nga'y nga ron tinangalaam no saan mo at tinakaw? Ha? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ading. Promise. Pexman? Wen, Pixman, mamatay man. Ala, ipanmukit din dagita ijay kusina. Naimbagla nga da basto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang matgayam ti kasapulan. Tapno makaraman kay ti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklaka at umaray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana.
Sigurado nga ado tilinaon ti bag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jackpot man dayto yan no kasanaw. Dayjay, agturungin dito'y. Agsagana ang matan. Ha? Awanan kay tibain! Anay ko! Daytoy pay! Anay ko! Oo, suston ma'am! Suston! Pangasiyo! Day tatirumbangkan ka! Agtatakaw! Daytoy pay! Uston ma'am, diyon lang ran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. Ha? Agtan na ka. Agtatakaw day tatao! Ibalod yo! Tapno maikan iti pagnakman na! Ibatan naksar! Pangasi ma! Tumalnakan. Ibatan naksar! Sa dino tayo nagtidadakil mo. Hawagan kita. Tagsasarita tayo iti presinto. Kaasyan nyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikanyo kumapay iti tiyan na ngagbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ti anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramiden na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong aglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre ti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agibaling iti basura ken dadumapay. Sige, sir. Katadyaman ako na eh. Awanan yaman na, misis. Basta laki ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta. Awan ti agbali na parikot. 3 bulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no aramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya mismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, unahin ni kastoy abiyang. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Am ko ita? At tatakaw! Ha? Ni? Naglukon rin yung obi? Bibi, bibi, bibi. Jay ka ngamin. At tatakaw ka. Isu ang madusdusa ka, be. Bibi, bibi. Bay-bay akman latan. Jakrab bang atutupan ti kaskan ko na? Amangan no mailaw anak. At anya pa'y ti maaramid ko? Tinasayaat. Palpasoy kon rito'y. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planom ita tanalpasan ti 3 abulan a panag-community service mo, anak ko. Jakpay mo, mami. Pangaasim tadi mon ulitan pa'y ti sigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan, mami, di kayo madanagan. Taawanan iti panunot ko asubyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman no kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laang agatadit itadda. Ngam no maurnong ay kadakkel mat na. Wan, mami, ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag. Adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laang timatmat gadam. Tinapatag, nalinis ti trabahong. Naimbag ta simmangput ka, anak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lakok, tagawid tan. Wan, mami. Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo anak kuyog? Naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Wan, mami. Agsarda Agsardengag sa nga giskwela. Anya. Ne, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya. Ay sana anak ko. Agtuloy ka lat nga agadan. Itikas na, makatulpos ka.
Kat adan tumat maipagpanakal mo. Pababainak nga rodon iji pagadalan. Nagaduti bulya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagita mang bulbulikan ka anak ko. Bay amlat tayo na. Ibaga dalat tati kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada anak ko? Basta, madikon ti agiskwila, mami. Masaduta kon. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bay ang tamapanak to ija iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanin, mami? Basta saan ako nasumra. Masaduta ko na talaga. Saan abale? Amok tin ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na rahi sa ti agtuloy nga giskwila. Anya? Rolly, anak ko. Agsapulaklangan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo laangan amang paadal ken ni Raisa. Lakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanagnikakmeten ti panagbalbali mo. Agyaman ak, Sir Oscar. Tayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Di kagdalang tasak ti makamo ti pagpuunan. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay ti bagas kan itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat ikari kajak tupulos sayangan ti panagtalakyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta de ja aroli, tapno mang rugi iti negosyo. Waniha, Angam apay, papa. parang ko nakakatsan mo't siguro andakas ti tumulong. Wen, ada akong dita, papa. Angam nagdakil agat at tiintadyo kan kwa na. Imbag no isublinan tumatlang de ja kwarta. Isubli naman kan saan, okay lang kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, siyak to timang singir kan kwa na. Ay, saan iha? Dahil tatidi mo araramilan. Papa, di yorobang ti agtalag iti no asino laditan. Amo yung mat asigod nga agtatakaw day ja aroli. Kasano, no takawan da kayo manen, kas iti sigod nga aramiden na ijay grocery. Hoston, mamin ano ka di nga ibagakin ka, ang nagbalbaliwan jay tao. Angam, papa. Pagrikyaran ta ka di manen na ti abanag. Kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pa nga asim, tadi na kuman kontrain pa'y. Dahito iti tayo, mami. Ay, naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wen, mami. Kat utang ko amin dagito'y ken ni Sir Oscar. No saan agapuken ko na. Sa anak mo't anagbaligi ang nagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, mami. Sigod matla ang gayam kano akargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idekan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da di abaknang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Ah, dayta laeng gaya. Kunaklakit din nun niya dayta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. No kasta. Amumon ti may papaniti day tabanag? Wen, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanyak. Jakmeten na dakdakamat kada kayo.
Tanagbalin tayo mat nga rodan abisi. Manipod addan to'y pwisto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wen, mami, kinapudno na. Ammo na pa iti panagtaktakaw ko iti jay grocery na. Nung binaybay anak, tamo na kanaw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na kanaw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mamati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyom. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyom anak ko. Miss F, ado dagiti sayang guseng, wenno sao dagiti tattao amang mangeg ko. At ikano sigod nga agtatakaw, ket agtatakaw tulatta aging gattong palbiag. Ngem ko nakmet saan apudno dayta. Ngamin, tunggal tao a nagbasol wenno nagbidot, kabailan na ti agbalbaliw. Kabailan na ti bumangon no lakit di takayat na. Jak ibaga a proud wenno ipagpanpanakkel ko ti naglabasak. Ngem ket di ipagpanpanakkel ko ita no anyaman ti balligik. Jak ibagbaga daytoy tapno ipagpanakkel dakmet. Ngem ket di ibagbagak daytoy para kadagiti padak a nagbidot wenno nagkamali. Nga iti tunggal panakidaksanggasat tayo iti biag adda ket adda barong agsapa amang ted kada tayo iti baro anamnama. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rolly. Ken ka pagayam, Rolly. Ti panagbalbaliw ti maysa a tao ket addamet laeng iti mismo a bagina. Ti panagbalbaliw ket saan nga inkapilitan no di ket kusa wenno voluntaryo manipod iti mismo a masaknan. Kunada nga roden adda rason ti tunggal banag a mapaspasamak. Isu adi tay rebeng nga i-judge ti maysa a tao no di tay met-ammo ti pagdaldalanan na. Alakastan pagayam, Rolly, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.